Hakajing sisya kani kedai ka sorok kali ke bujia deki pos pak tali kali ka sisni. Bak kedai ka Jakaru ke balang yolong hat. Kani kedai ka sorok ke badan pok Mahendraganj. Kawai ni kisnong ke badan tan kaput jong ke India bat Bangladesh pok Garhil district. Ndai apa pek ya kani ka sorok bak ke jolong ketik jong ka. Amila mundur bak kedai ka sorok ke bayat om tang ke kali ni kedai ke bayat du ki brio man la kasni. Nga dapat kumni wala da ka jingwan jo uslap kalaban pentut ya kaya kayeng ndai ka bakam pentut susu kadai kani ka surok ka wat ki kaliru ki la syam sita man ya na ka tai ka surok kan tam ki brio ki khana school ki nong yo ki nong hat ki bakan ya na kan ka surok kani kadai ka video ka bala pha de ki rupat ba ki basong ki basa ka tai ka jaga ki bala pha sa sangat uperta ban pensngau ki bos sarkar ya ka jing sneu ba ka jing jenjar ban ya ki brio na kan ka surok haka buat ki kali ki banyak ki mayak ki mata ki kali ki biak nang tai la kelang ki auto rickshaw ki motorbike ki maruti buat ki we de ki jat kali bat mla hiru ban ong bagi kali ki suya nrei ki lalong ke bak super Hakisnam ki bamarsua ya kan ka konsensi ka dan hapo khaput India ba Bangladesh lami khmat da ka dikan shira ka bolong ka korim jok Dr. Mukul Sangma mentapat lami khmat do Sanjay Sangma ubolong UMLA jong ka NPP bat Sanjay Sangma ha ka por bo yalap election ulo ong ban penlong ya kam Mahendra kan ska bat thamai dei menta kalong penban kumni jati milia Hindu Koch Muslim Hajong Garo sab miliara আমরা নতুন মন্ডগঞ্জ বানাই